Još u 3. mjesecu ove godine djeca su mogla nesmetano ići u školu i družiti se. No tada nas je sve iznenadio i poremetio nam planove koronavirus. Zato nas je zanimalo kako su to doživjeli oni najmanji, učenici od 1. do 4. razreda i što oni znaju o koronavirusu. Pa mislio sam da uopće neću više ići u školu do 5. razreda, da ću tek u 5. vidjeti svoje prijatelje. Bila sam zabrinuta hoće li se netko od moje obitelji i rodbine zaraziti. Osjećala sam se grozno jer u školi nisam mogla vidjeti prijatelji. Pa ja sam se osjećala zabrinuto zato što mislila sam da više nećemo ići u školu do kraja školske godine. Bila sam na neki način i sretana, a na neki način tužan zato što se nisam mogla vidjeti sa svojim prijateljima. Prvo sam mislila da se približava smak svijeta ili da tipa nećemo ići u školu na 2 godine. Tužno zato što nisam mogla vidjeti svoje prijatelje, nisam se mogla družiti s njima. Zarazna bolest koja može ubiti ljude, zaraziti ih. Virus. Virus je bolest koja je zarazna i koja ljude napada zbog bakterija. Koronavirus je zarazna bolest ili neki virus koji ljudi mogu oboljeti. I zarazna bolest koja se širi kašljanjem i kihanjem. Koronavirus je jako opasan virus. Koronavirus je zarazni virus od kojeg ljudi oboljavaju. Mala sićušna bakterija koja može zaraziti svašta. Ne može se više normalno kretati i sve ga boli, samo mu se leži. Kašljanje, curenje nosa i plućna bolest. Mislim da imaju jako temperaturu, da se osjećaju onako nikako da nemaju, teško diše i Onako moram mirovati i stalno bude u krevetu. kašljanje, vrlo često kihanje i boli u stomaku. Da ne dobijemo koronu. Kad kašljemo ili kišemo, ne stavimo ruku ili lakat i onda možemo virus odnijeti nekom prijatelju. Pa zato što mi ako sad kihnemo dodirnemo jednu osobu i možemo je zaraziti. Oboljeva se kad ne praviš ruke i onda to pojedeš. Družimo je drugima, kad kašljemo, onda prenosimo virus. Važno je prati ruke da se ne zarazimo koronavirusa i da ne budemo bolesni. Ako to ne činiš, možeš još nekog zaraziti. Na temelju ovih zanimljivih odgovora zaključili smo da su se naši mališani jedva dočekali vratiti u školske klupe. Iako oni možda ne znaju što je virus, svakako znaju ono najvažnije, kojih se mjera treba pridržavati i kako se obraniti od tog virusa.